Ala so pite hona bon chawin ni khu pha sun pha ka him pe we tuni second Saturday suti hi to tilhonin zola ka chin kolbu ki tu hole changmai ki tu ho pha pha hinam ne phat tam gai tam ti hi ka ga bat hi in ka chi la kalal be se jing ni sa sat la som khat be tu na bunga ke to han ta ka to pa hi in lai ka to na hi to na bung hi mi pi ke nga na na lo tho ho a lo la zo lang chi jing hon amin sa us pham ti la til to bung ati wa hi in lai a hi ki chol to ko ma thu ne khat tam phat kain se no min a video ne khat kain sim kit nom kit min Lucifer la he no mi chawai mi du mi da lo gal hin su do pa mi phalo pa Mr Birin ex chief minister pa chung thu nya ka se no min mi tam ta ni he de ni chi Birin hi itabanga lung thim phalo itabanga mi phalo ham alo na chan gya hi kuthi nam mi tia dinga hi thet ta mi ham ti he su ke du hi in gal jong ki patni ji hi kuidang hi pun Birin vai thip do ji ti mai tin thingla mi te noi sia vet ni ma tha che mi ting la tha mang ni tia hi lunggel an nei a hi in ama go hilwa ama intellectual ho thumap tung duya hi na hi an to to le sei dinga lom ho sei talo bol dinga lom ho bol talo itia chu ja chum chuma thil ai lo lo an bol pha da hi gal hung su kha hin ku ki te hi in chele me le te kinawin kum thum wal jel hitan ama lung thim phat lo ja hi thinglang mi te in noi sewa ni khat ka ni ka tha chi bina su mang nin tia hi ine ge lo hin ain pathin anup lo ja hi tu ni chana hi macha abor do lo hi chi mala jama hi minister chief CM hina kuna jong hung khikit na lai set hi in chito kilon chungal ahu umin ine so ke do hin ama audio anali ka hin kukite hi bom se khuma mortal bama hi tha chai ding tia hi thu ni sei na hi ahung lik na hi he su ke jo hi in he chidung dia chu supreme court case in a ball now chun kum hiti tu ni chan gya hi hold abol na lai re he chi thu hi mi kon khat na lo mi khatin abangin Birin jela de tai kodin ama hi jela dinga phasa hi tai tiloi umin chule ma hi jingla thailand kodin an shading ama hi jela de tai ti yong hi a sei jong so win a hin chu hilovin dat ma ta khat chu BJP government India ki vai hop na sunga administration jo se hi BJP te hi administrator la panwa panin law and order chule constitution dan na mu ho jong a hin bang achi thei tupun amo jo hin aban banin dan hi a hin lam ta de lam ta akisimuwin milui mima sa ho Mahatma Gandhi te ho chule Rajiv Gandhi te ho chule mima sa hon gam tam ta akuna India ke vai pu ndinga constitution ana la khoma wa ana simo jang tunin imachan amo hin koi to puwin apu apa mima so thil na to hi don sian koi to puwin world largest democracy country giti in awan to hi democracy malala communist gam ho sa kho zo ta ija he tu ni chana hi SC Supreme Court in Birin ke si tun changya ase la lo ama hin kodin Birin thimo achan sa in chule kodin Birin hi thu atan hatan jela dengin thu pun na tai ti hi jo thubu hi bowe
hi sumala in tu chunga chu central government in biren audio leak hi manipulate or alter tidan chu kisim thuwe bowe ama o hi kisim thua hi ti hi bowe ti hi kodin thim birin hi thimo achanna chule ama hi poi ti hi kodin kichin ta an sei kin tu chunga chu ai wanga chula he su ke chu birin hi ama sata en ama sata birin hi tiong chi he su ke jo hi in manipulate hilovin ama ta tat ase ama ngil ngin ase hi ti he su ke ai wanga kodin tudi a tan talo hi tu chunga chu central government in justice Sanjeev Kumar chule SSG Aishwarya Bhatti kitinuin amo thaneina amo tutan na dungduya chu birin hi thimo channa ma champun chule hichi audio leak hi birin hi poiti hi kichin ta an se do hetai ichu pivet sa ham tia le BJP government in dan athudi achoi pun ema dei dan dana chule amo dei dan dana akito le ti hi mu chin do ni NFSU National Forensic Science University in Jong Phatmasa chu birin o hi ama among hi na sure na dinga hi izat viham khat hi atip chona wa tu chunga hi athum vei chan na ali vei chan lang hitan ichi lai chun ama a hi yong chu a hai mo jong cha hi pui ai wanga chu delay tactics sa aim bol wa tua hi a chaina hi birin ama o hi pui manipulate ki bol hi ti hi kichin ta ain sei do hi in chule NFSU chun first copy jingjong chu ama mong hi pui ti hi kichi ta an sei o hin chu pivet sa ham ti le birin hi ichu ke sa ko nai su chading din mun ome ai wanga thil hi adi a hungchi tho ding ke malung gela chu case wang hi ni ku khat ting lawang athi mo na hung ki phungin tin chule adi lo na hung ki phung tho ding ti hi te ma ta san jong a hin ama chung changa hi seidi tel tam piumin abula pana tun changia court case hung kaina hearing china chule majo si hi kiseila aning koi kiseila tama tam hi nai wa tu chunga chu supreme court in kichin ta ma hi a hi pui ti hi khat an se hi in a hi banga chu parliament na house a chu opposition hot chule ruling party ho hi akinil naw le akibo tam naw point khat hi chi biren chungchang thu hi in I change hung chi diwang chu ake pun tu awang hi biren hi ichi case chunga hin ama o hi pun kisim thu hi tia hi ain se naw khat hi in ijin tu in hi chi chungchang thu a hausa akinil naw video khat inimu saw jong le ani ve hte पूरी नहीं कर पाई वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही गंभीर है वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया अमित शाह कहते हैं बीरेन सिंह तुम बम मारता है बीरेन सिंह तुम बम मारता है चुपके से मारा करो ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो